dore ku musozi wa Ndimbati. Ubwo Ndimbati yajyaga gutera igiti mu 2025 yakise Ndimbati. Kunyerera siko kugwa, umukameramani ari kubigaragaza. Wamubonye Ndimbati? Ariko isuka irakubereye sha. Ariko nta muntu bamenyera? Ari nawe ari gutera igiti? Bamenya we na Afurika mwiserera igiti nguteye nguturutse inyuma. Ubu ngubu uteye neza. Yego. Ukise ngo iki? Iki giti nyise bamenya tiri. Bamenya tiri. Oya bamenya tiri bifite utuntu twayo twihariye mu gushora. Akayenzi karesha. Hano kayenzi rero kuntu ruso atuma kumuswa utegera kino giti. No kuvuga ngo umuswa utinya sawa sawa. Aho igiti cyitwa bizobereyemo bamenya tiri. Mu cyongereza muzaba muzi yuko ishyamba yita tiri. Gore biti byinshi. Trees. Hagari trees. Amango igiti. Yego. Ibiti bibiri. Ndimbati. Iki Ndimbati. Bamenya. Ngwino yabiki Ndimbati. Umusika muzo gufata ibiti cyane. Ngiye kugiterana n'umuntu bita nde? Ndimbati agiye gutera mu murenge. Yase barandeba. Muzabikate mwahambirwa nawe. Kare. Hajya witwa Jeanette. Ngiye gutera igiti ifatanyije na Jeanette. Igiti cyitwa nguki? Iki giti ngiye gutera. Ndimbati komo nabyagoranye. Iki giti nteye hano rero. Iki giti cyitwa Ndimbati. Hari ikibamenya. Hano hari Ndimbati. Hari haruguru hari ikinyabarongo. Umuyenzi usobanura iki Ndimba? Uyu muyenzi utuma nta muswa ushobora kuza kuri iki giti. Urinda umuswa n'igiti. Uyu muyenzi urinda umuswa iki giti. Ubu kizakurana ubuziranenge ku buryo kizakura kikangana na Ndimbati. Urinda umuswa iki giti. Ariko bibaza akantu kamwe ko gutsindagira igiti cyise ngo iki? Iki giti cyiswe Ndimbati. Ndimbati. Ndimbati kirangwa aricyo.